Sa sisian pat nagaliang jong Good News TV ni pediang subah yapi Baroh kiba pet ya ke program ke jongi bat ni ai khublei yapi ha ke kerteng ke batiang tam ke jong Rwai bat unong pynmih jongi U Jesu Christ. Kani ke taiew ke live holterik ke jong ubenai August hadu ke santrik ubenai September ke day ke taiew ke kyrpang ke kibalang Baroh bat ki Jingiaseng Samla Baroh hapoh jong ke KHUN assembly ki rakhe ya ka kum ke Youth Week, Youth Sunday, arhajar arpuway. Kumta hakani ke live holterik ke jong benai August arhajar arpuway, ke belong ke sengi Nyngkong jong ke taiew, ke belong ru ke sengi ha ke bagi babon ke Jingiaseng Samla ki play ya kani ke Youth Week arhajar arpuway. Kumta na ke liang jong ke Good News TV, ni wan lam shapi ya kani ke program ke kyrpang, ke belong ke Jingrwai, halor jong ke team ya ke Jingiaseng Samla KHUN assembly ke lebo ha ke jing rakhe ke jongi ya ke Youth Week Youth Sunday arajar arpuway ke baong ki Kristan ki KHUN Adkar ya ke bala pensyong nongrim na ke Shiti Titos ke nong ke ar ke Dkhot ke Bandriu ya ke Jingrwai on Rwai hapleng jongi ya ke Dkhot jong ke standing choir jong ke Jingiaseng Samla KJP SYNOD SEPNGI kumta ni pediang subah yapi Baroh syagani ke program ke jongi bat Ngi Ngeit balimba ke Jingrwai kanong ke kyrkhu na ke bynta jong pilang Baroh U Blei Un kyrkhu na ke bynta ke puram jong u. Amen. Kapertei kaba ngi iaid rong bunjat kapin kaba Kachabani pai tangki jing soba Ya ubriu kapin kami Taburang bat spa jongka Bat pen ngop yangi haki jing kala Jingrwai jongka jing in Kia le yangi ban kre Lenti jing ya jong iban Rin akla Hei haki wa kong kini Jing em jong ika juha Lapan ya lam yang isya ki jing kala Tungin ya da U Mynsiem Jong udra Hagi jing ya leban jok kabor un Gambat ai tikam hau Man kapo Hajing yang un Kristan mo KHUN KHRISTAN Dkhot Adkar Lentian inda sumar Nagi jing penshoy babon Manginla Wajan yatan halali Hai hikmat shala utra Ya kabor jang U Mynsiem happy on Tungin ya da U Mynsiem Jong udra Hagi jing ya le